Kak, Yo Pak Ustaz. Tegi lo kenyerah ke gue. Nasi lolono sa di puru pandre. Nak kata petedeng. gue si lolono wanre. Kedo no gati. Taruh mesen Pak Ustaz. Padi itu mandre nyerahku. Ya pengenge. Kalau aku mandre ke kata, aku ke yolo. Men ke si lopau. Nakum yolono matamu wanre roy. Oh, namun tuh ya lo ka permisi toko. Napi ke Pak Ustaz. Dari kemelada mandre nyarang. Apa metandre kolesterolmu? Lo aku mau tahu aja cek kamu. Men kue kolesterol ke si lumada pidapi patajaki. Na cule-cule mi ye. Acule no lalemu. Andre mana tuh nyarangnya? Akamu di kono pa joli-joli. Agak tuh jeli joli mi. Dia lemah Pak Burana. Agak main Pak Burana. Menu ki minyareng. Sedang kau tuh terena pelepang. Apalagi jeli joli mi. Iya. Eno no menyareng. Napa kamu ngile? Tampu tega kalau lemah. Assalamualaikum. Magi sih mulai sumai. Lo namanya salamu. Deha kopi kumilo le suala. Kalau mau na di siap bu mek buku bola. Baca pilih sungko kacamu dah. Ya tau sih tanpa Ustaz ki kali Pak. Tapi emosi. Kak, maaf sedih. Man rasanya tuh. Kata jeki di lawang. Mana bisa? Ay, lo kama ceri Pak Ustaz. Mapisa ngampus sapi sana. Lah, bersiro calo bene aku cedi. Harus supaya Pak Ustaz sih. Dia mana restu kasih sapi sana. Let's go. Eta. Tegis lo joka. Kamu nanya, bertanya-tanya. Tulis sole, are ngerakut ta, ara propomu tuh. Mana kenapa rapor fokus sih? Nada apa sedih rencana aku lo boting. Makme itu kemajo nih. Merapu nih itu. Oh iya Dina, perhatiamu we. Au, curiga kak itu sedih. Napa nama telah nak senak? Joko play olna apa anda sepinge? Ara apa pandrene? Pak ku kekale sudah dem purung pandre oh. Napa tu lu barasa lanceng? Sinang liu segelo bateno atelana. Mes play masuro. Pada saat siolo. Oh, grup lemon belaram mak. Oh, grup lemon belaram ramai. Denum selama ciceng. Sorry ceng. Udah sempau lah aku si jagru. Pas ibu kak. Suruh kamu pagi jauh kemana anda sapi. Kalau ada aku play, bema piaga. Aja lo. Woi, asal lo joko apa anda saping? Joko na lo na ceriamu ke bapakmu. Bema pasti si runtuk. Oke sih ceng. Insya Allah pada menggelam-gelam ki. Lagi Andriku nagalo makro. Mago Wendy mo galo makurita tuh. Capu di mo ga. Wah, tinya masalah duit kak. Terus maga ko pala hindi mo rumahku tuh.
Andre mu temasi Pak Tony ku si penemi. Inro mu tememe ku demu cakarudu. Aga wasa pasi koko. Rahmat Kak. Magi Rahmat ndi nangawini ko. Agamu dapat diri. Pudaka. Napana tu pasti lepulun na bapak na ku nangani memak ko. Hatiku dapat diri Kak. Baru-baru kasih poji na uruntu si bama kun relenge. Maku tu Wendy, pak ya demeto nang kuturu ku mewa si poji rana nae. Inga meto ya makun renewa doang. Deto isangi Kak. Loi Rahmat jelaskan nih. Tapi dia sempa mon remeng kelingai. Waktu masih ke Jambang. Lari ka tu lesu. Dari parta ciri Kak. Iko sedindi. Ku itu cantik-cantikmu. Dena sitina aja. Jememu yang kelinga. Tambang ka pelejelo duiku Kak. Aga mesi lo melindi menang kedui. Lo ka jo kemali sebupa sesak Kak. Menang ke sebupa sesak lo melindi. Na pura mana nih sesak pakai ange. Engke sularaku se di puru pasala Kak. Dan pura sesak. Maga mesi wasamu pasalai. Wakita orang menrabal laku ya sesai. Wade Kak. Cuma ya ruan nilai suku. Napa kalau lu sularaku nah. Na kelo kambo tay. Jadi nakad na tu sularaku. Tapi cede Mika. Dito na makabolade. Yang memuai iko tuh. Kedi mo alay. Jo kana siya mali sabong. Na ye lopo na joli kimopi sularak na. Kebun na. He. Ayasan na ciliak Kak. Yang pipe menge. Kulo ako masubola. Yang ngerama pampers. Jo kana siya. Lo aku mak baju maku tuh mesu, lo aku nalari yang asu, kayak wajib mau pakai. Hei, Andre, baik lu tuh apa kerja aku tak. Watar, bang, lo kamu jolok memang cerita. Lepas lo kami kau cerita. Aku sih. Lo maje me aku cerita cengeng. Aku nani kalau ya mau cerita. Mau yang ceci mau kata ceng, nak perlu kisah aku telat deh. Anggota agak sena. Iku makun reu poji lo ketemu poji. Dewe odi cai paksa kai sange perasaan. Namun tu deh kakak, udah metu na lo pitri kiko, itu gagal lah mesti candri. Jadi mereka baca kutu. Pedi bara culi kumang kelingai. Dia usah mengerap biasa ceng, kembali kaya se, tetap kembali tas yoko. Itu mah tuturang purba matu meliasa na pole toko syoko. Dia tu sama ngerangi ceng, kumanda ka Indomie rako, tapi ketoko tu mah ada pe makada. Irama, ceda Indomie mu, pak bumbu na to naga. Ceda Indomie. Itu dah makan. Dia pasal je. Ya tahu na tu lo yang ngerang. Nakulo kama jepu tepung pesa pada kona supaya dia na mego dingu jepu. Tanya be mak de mega tu cede na ceng. Tapi kenangan na. Medari teti bolok ko yang ramani ya. Elomu. Pokoknya semenjak si bawa ku Fitri. Deni si anggota. Desa ku tu pelaba ka apa aku dari sejak guru sih gitu. Ajo eta pemcece. Ajo no sang lese pas ngene nama lengit teh. Oh jadi Mam tengah ada letuk. Mendeng repu suruh ke joko ku he.
Metenge ka pasir untuk si Karahma ona aku lelenge. Ku si jagru mo ko. De, ma cerita ma bawang. Pada sedih umut si jagru. Yeh, aku di bawah nih mitoko. Jadi meg baca amu kutu. Ketone tu cedek. Iya nasir untuk Rahma. Sempam kasih jagru. Tapi belemi kesempatan joko pandar saping. Jadi medena. Jo lautan ko. Asa metan mo siyang anggota Rahma. Pasti ketemu tentang bapak na. Hera ka sedih. Nakajago tu si jagru na. Macuan nih. Sebenarnya ceng, iro bapak na Rahma mantak keto premang. Tapi meten na papesona. Oh, sinangi jago. Perlu kidaki sapa anggota bang, supaya melemai ke arah masih bapak na. Jadi dia nggak halangi jauh apa aja. Iyo cucu terdaki ceng. Tapi yo lo ceng. Ingin lo era. Paku carana. Sapa bawa nih kalau lo ke kampungnya, yere. Ya ku dene lo ical. Pasti nih lo. Oh iya si cocok itu. Me boleh, tajok na. Awai, ya mau pesan di tinder soki kue. Agak ganggu ki. Ya meruka. Iya ini mana? Andre lo boleh di, ye. Apa lo ngalo masuk jok-joka kampungnya? Dah, jaga kelariangi. Ke situ ya, makar mau maki itu mendelek Amo aliko kuna kanda sepinat aja ki kuy sengi ya he. Iyo, kanda sepina meng, niya na po anak tejeki. Oh idi pele nepo anak tejeki. Te pele tejeki he. Oh, disengi. Masuk nana, dito hatana po dakak di tegli joka. Oh iya ga? Taruh pele ya, joka sapai. Joka lo dah. Ya. Magni Rupitri, kurasa macemu pikuia. Lo kambo jolo kesapai, harus jelaskan ye, supaya dia salah paham kuia. Maku yang dinapa macam aku tuh, kau kemasali cerita, dia on rumah kau aku tuh. Iko na pikir ki sendiri. Dia sampai ya. Sibuk kak. Sibuk mah aja. Sibuk mah joka he. Apa lo pa ipa susul aja? Cemburu kue kepamit kau nih. Di mana cemburu? Terus, agak pelek, mau asuh le misengi ku demu pudaka, nantinya Kak Sandro. Oh iya, tinja memang ko Sandro. Pak aku Sandro, matuno kemenyang. Niko, mak bo kemenyak ko. Dapo mah, kecil-kecil cek dem. Elomu, inara makun rebu duangi wani mutanai. Ilulu ke ngapur panah. Untuk tinja masih kak klose na lulu kan nih. Cemburu ke jete. Ninggat cemburu. Jero ndi makun Rendi, diganggu ku peremange, jaju tolongi. Aja jem sulah pahang. Desengi ya. Matin roka ada kejadian.
Nak wendi tadi loki macai, nak kula lenget ikui di mi bawang, kuni minta selesai kue. Mau selesai. Domo apa ye? Nak kata-kata mi ro, lo kumuno kak. Pesan iku bate ko. Itu situ gaga pediri atiku. Loki manca jijan datang laki mati kak. Runtuh di sayang. Kita jike. Ala bawan nih. Mam tendang ah. Melawan tu anggota aku, nanti jiprema ki. Kuloko, ursun formulir. Awah, dulu tuh, nak ceriam ke emakku. Berarti melori. Wapi seni ku emakku. Harus kulo. Iya ple, lo mak. Foto ple. Saya kutu kila lo Dia ulang di premang. Dewe lo sibuk sama dar. Harus kulo. Iya pale, ajin pedir kak. Tarik menterong ple kute. Malalin joka supaya sehat ki. Mamu taha kak, ya ku dia melo de gaga. Kudu gak kedwimu. Nomor HP mana agak ple. Cantik-cantik temu ita. Di mana ulo mabiran nomor aku, pau pakai mau pa? Beli toko wasal. Itu minera kak, bosku joko apa japa. Digadu na pedi itu ya. Iko, joko sempat ngenge. Bahan dulu balik. Aja be. Oh, melepak kan? Ini. Penyuruh samu ye. Woi, main telis mana? Makasih banyak deh kak. Ini Igor Rodi. Ma aku mau ora, mau nggak ketu banta. Assalamualaikum kak, tabe lo kama aku tanah. Waalaikumsalam, iya aku tanah nih uang kalingen di. Tapi aja mana mau tala ada perkutana amu dah. Kecuali ku pilihan ganda ma jawabanan udah tuh semua. Heh, mana ke pilihan ganda sih agak? Anu kalau aku tanang, bisa gak bolana Pak Ustaz. Lo mewe si runtu. Oh, bola nama pole Pak Ustaz. Iya, wiseng. Kebetulan lo toka wasa jauh ke bolana he. Oh, cocok nih. Pas cuek apa di? Asal lo mau kemondriku.
pace mako tuh. Apa aku iko lele yo lo iko tuh pacu kak. Iya kak, lo maka mon remondri. Tapi aja mah ya bala-bala di pade waheleng ya. Iya, aku teni masak mako bawang. Pak buang mako mau tak besika mecu. Kenala ki pele jolo. Saripa, Mimi, me pele tojo kana. Agak memo we tujuanmu lo mewe seruntu Pak Ustaz ndek. lo kawasa ka jo ke mak guru mengaji. Sekalian Tony mak guru ka tentang agama. Nah di tatosi ki jo ke maga. Oh cocok nih, pada mah tujuan tang karena matu wedding udua mak gosip. Lo kina cari Pak Ustaz kak. Agis na pegoto eh kuro. Dito na kedo sala. Dinis ka pa kede tako erte ko eh. Becok ne, nasa ka pa duli mewah. Foto ko halo ko stang. Siap no? Aji na ikli ulopo mo. Ini tadi cek di. Hei, lo kepacu coba kok. Mas Kumiro. Masa Tony ni jago Pak Bicu. Boleh bisa ini ron nama lupa. Aku ni rececau na iya, siapa makata aku. Nalo kali sama Pandriti. Jaga metong sudah ki. Ya singa ik masih di iko semetomnya kampung.